Mare saya bersihan dah. Mari sih mari, bener kare nih sekonde. Rokon berde juga. Hari rokok ada lah kare becen ah. Iya tina bisa ngopi kon puna. Sekalian beli rokok di sana. Yuk. Ya mayo. Yuk. Tapi si tak mari bersihan deki do teng bersihan boleh ya? Beres dikit kon lai beli dia. Iya, yuk. Benar, benar. Si nabuan la patana. Sebentung lah apa singko sulaki lah ko nimbra rokok ngakan ngino macam kok lah. Iya bun. Jono ko taro ko tanga kan aga bun. Joko tu nyala tu pas ejapo bun. Ay. Ko tak mata ada dunia nabuan arwa pesi sesek. Kan ke beli proyek zaman ki itu nda ka tahun 2000 sakeme. Makun dengan besi nabuan aman. Ya kok. Kau saja, abang cakap mana ya? Tidak dua ternyata dia ngajar. Mau soal? Hah? Mau soal? Siapa? Tardiman. Sini. Nyaman lek, manis kak. Apa sih kurang minta minta rokok apa makanan minta lah. Bacan kau sama beli. Kopi nih kan? Ada suhu nih. Kalau angki. Temperatur berapa nih? Macam berat kan? Hati ada kalau terlihat pada tangker. Kenapa? Ini minta kau mati. Coba nabi kau ya. Masuk. Siap memberatin teman. Cek beter. Bentak kare pelan si bini. Bentak tuh pura jangan agak irunda deh. Ngomong. Ini man. Mana sebabin man? Bawa masalahnya. Beda, Pele, Surya, Sempurnaga. Kalah sedikit man. Itu nolak, ngosok debi. Tapi tidak ke kopi dan ke rokok. Jadi itu lah, eman. Kamu belum berpindah sendiri adi. Ya lepas kerana lek mulai kulaku. Ya tak manglo lek. Lah kering kerana mulai kulaku. Tak tapak rokok dan kopi. Di baik, kita paling colon sarok lah. Kau boleh paruna kau tadi. Jadi dah gini man, bajilas so. Iya mangkok ngiding dia. Jelas ya. Karena nying dah aja. Sono cuk musuh. Iya man, kita dapat tenang. Kau tak kadang lupa kau berkali itu, ni yang kau buat kau. Yang bela calon lah. Enak, kita dua bandi. Ada man, tang cetak, takun cetung adi loko. Adi lebih cetak juan je. Enak tak tampang cendang kau na. Tenang, siap. Mau tolong luar kau tu. Aku nak paruna. Siap. Saya kata Ahmed. Matang rokok ben kok. Sabar lo. Tak apa lo jangan. Kita minum kopi dekat. Apa yang boleh? Matana. Mata dalam keluarga. Apa yang kau nanti? Betul. Tak usah dia kira di man pun. Apa cari kau benda tu? Urusan dia. Jalan si rosak. Tapi saya ingat ben. Artinya apa? Patakan cak ndak takut kalau ben PC apa-apa. Set yang adu politik ben siasat. Kan paham ben. Siap. Kok ada bun? Bisa mana bun? Kau boleh saya tak pergi sikit. Ibu dia. Iya jalan ni bertamu boleh ya. Anu. Do kau beli rokok banyak aja ni. Ada pan seminggu ban siapon tu ya. Oh iya kelakon ya. Kan.
Yo, kat mana yo? Iya, iya. Kang Otang catat yo, saya berapa yo? Oke, siap. Bapak cinta makan pun apa? Enggak lah tahu lah setengah di. Majer pilih soki kok. Oh, nah, maju yuk. Dia emak besar kok saya beli kali ibu ni ya. Beli 100 kok dah 10 hari kok. Aduh. Hari pas kur pakar bukan kali ibu ni suruh buru saya kape. Pakar tak kalah bangan. Cuk hati ya cet. Mulai kik anak sampai ketua saya tak tu mana landu sekali. Belum mari cuk. Masih nemu ya lihat aku kak. Ya lihat Jan. Orang kundal colo, landu colon lagi. Ini cek lucu tu kerset kak. Maju ngegas gula aku mari ya tujuh lalu. Benih yang ngegas kulakku deh. Siapa aja dapat temuat tu. Bos. Orang apa meringakan apa anje. Teparing tak meringakan. Landu aku. Iya seorang kak. Mari dengar dulu ya rokok. Klebun bede. Lah, ngak jeri. Mon rokok jelek nyelep. Pega dia delek. Klebun memang ada kelemban kak. Oh, boleh kon punah. Ngopi gila ben kok. Kok ki berusia tak mari je sepakar sekedeng-deng suruh berusia. Mulai kada kok. Ya rokok kak. Ben tak lesu ya kak. Pernah beneng naik. Dek remah boleh dek. Kan lah tahu TV ben. Rumah aja lah tak ada. Yelah terpaksa. Hari apa ada nak apa candring lamban tu? Apa kereta atas le? Ben bicara belum pas hari kak. Ya menengko dek. Ini nak tak kira nak berjeran dek. Sebenting ia kena ngakan rokok tu. Palang. Mak lucu gendeng ketoan ban, mak juga goblok. Songot lucu bilang ngarang kunjir aja. Manusia dek. Si Peter. Mun besar beda. Mun kau cet rumah tak ada. Tak gendeng ah. Besar cekak kali ibu nak kau. Ia kena keluar apa besar kau. Kau mula proyek keluar. Ada apa nang ngedina? Tahu mun ngak jadi kak. Repot sih mau tuh kok. Mun bolan can ban kapir. Iya san misan ngapti ban kagale buna. Selebar ban sempak karo. Sasaki sekali. Tino kok mau leka. Kok perlu kagale buna beda. Agak jadi ya benda. Hey, so ngaso ban. Mari bersih kepila. Tak mari kak buang bulu kak. Cukup tak tu mana landu mu di nambah kak ngelpek. Ay kak, tujuh di sak. Memburi sak bisa sambil apa nginom es loh. Ima yuk. Mak tempo tena aten nang kok ya cerjuk tojuk malah. Tujuh di sak. Aduh. Bentak sakian ya landu kang mekang. Ya tinggal dengan ngak si togel kak. Engko aja lan dari baru ngebuna puru. Kendek nare. Kang betes sake kepilih cuk. Samurat komat ngara. Aduh, belum aja. Tak tahu. Nah. Ada belum makan apa bun? Silang ronyo ko picet jadi ko. Betes pun pokang ronyo. Hari ya bunyi pote aten. Ni suruh ambu landu suruh tojuk can kok ni. Ni suruh tay nyantai. Suruh cet micet. Asun dia kok pengaran kita kok jerum. Tina pecet cuk.
Impus lucu. Udah tak ke jerum. Bun, Apa? si tepak bila loh pesan proyek si keluar. Tak pernah bun ngucap berapa bulan. Ya lah mundur kayak 2000 segeme. Ti ni cek mikir besen proyek. Pakun gen cair. Pecat lah cu. Di atas ngatas mecat. Hari yang kok mecet. Sampai ke tahun 2000 segeme. Kia ya biti bun. Bun? Bun? Ay, bun? Dari ni nyaman ni pecat. Ay, pasti nak ngerok.